Prvi svega ja zahvalim našim navijačima što su meni izabrali. Stvarno je jako sam bio sretan i čast. Znam da nije lako da ovdje u Maribor, da navijača može tebi izabrati. Stvarno jako sam bio sretan i zahvalim još jednom. Ja ću uvijek ovdje ili drugi gdje sam bio, uvijek ja dao sam sve od sebi i igram svoj nogomet i pokušavam da pomogam ekipu, suigrača. Naravno i isto ovo to nije došlo ovako bez veze, mislim. Zahvalim isto suigrača, oni bez njih. Naravno nisam bio najbolji ili zabim ni svašta i iskreno od srca zahvalim jako hvala. Da, naravno trening je jako bitan. Naravno to je normalno, ja slažem sa trenerom. Ne samo on, svi ljudi kažu kako treniraš, kako igraš. To je živa istina. Mislim, ja treniram dobro, ja pokušavam svaki dan. Radim 100% kad mogu, naravno. Ali naravno kad treniraš dobro uvijek imaš nagradu na utakmica. Evo, bez obzira što ste rekli da 37 godina ili meni je stvarno godine nije bitno uopće. Ja osjetim jako dobro, treniram, dignem svoj nivo, svaki trening i naravno da pokazam na utakmicu. Evo sve što radim na treningu, ja volim napraviti na utakmicu naravno. Evo, hvala Bogu uvijek kad radiš dobro imaš nagradu. Evo, naravno to je bila mi nagrada na utakmica. I naravno uvijek kažem bez suigrača naravno da nisam ništa. Evo. Ja krilu, špica, mislim, meni svejedno. Samo da zabim golovi ili asistiram ili dobro igram, da pobjedimo, to je moj prvi cilj. Naravno, to i možda ljudi ne znaju. Naravno da ima puno sakrifis. Iza toga naravno radimo i uvijek pokušavamo da budemo profesionalci šta god možemo. Naravno i uvijek ima neke stvari prije treninga, poslije treninga i sa fizioterapeutom isto zahvalim, oni su baš meni puno pomogli. Možda ljudi ne znaju, naravno to je jako bitno. Naravno da brinem na sebi i da uvijek pokušavam da budem spreman i regeneriran. I naravno to je normal i to je moj posao, ne samo posao, to je moj život takav i moram nastaviti tako i dalje svaki dan. Pa da, dobro, to nisu loše broje. Ne, to nije, mislim, nije to bez veze, naravno. Ali ja volim zabiti, budem sretan, uživam, kako sam rekao prije, pogotovo sada ja uživam svaki dan. Stvarno ja uživam na treningu, na utakmica. Ovaj dan koji prolazi neće se vratiti opet. Evo, meni 37 godina, iskreno ne vidim sebi da imam 37 godina, razmišljam kao malo mladi. Evo, to je, mislim da, evo, bit će još malo golovi, naravno, to je sigurno, ali samo strpljenja i radi, disciplina i dalje. Ba, iskreno, mi ne gledamo drugi, mi gledamo sebe ovako, mi idemo utakmica po utakmica. Naravno moramo pobijediti svaka tekma, da budemo blizu. Ma naravno, to bitno da mi smo bitno mi je da ćemo biti spremni za svaka borba. Za sad svaka utakmica je borba za nas i naravno da pokušavamo da dati sve od sebi. Ja od prve i suigrača isto, da pokušavamo svaka utakmica borimo da pobjedimo, da budemo malo blizu da nastave prvak.